Itanga aldaw, kayat kong ga ibingle keng ti istorya ni Clarissa, naglolavaga panaventi ininana ti rigat, isunga buyaem ko matapno mama mumno aniya daita. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat na ti agpailinged iti naga na Clarissa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda kaayan ayat ko, iso ni Nolly. Agad adalak pailang iti kolehyo, idi nagbalin akaayan ayat ko ni Nolly. Nagagetak idi nga agadal. Ngem iti saan nagbayag, nasumok ko, ti aginom iti arak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Clarissa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay asaan ka pala nga grupo at Clarissa? Anyat orasan, maladaw kan ay di pagadalan. Wen ka di, Manong. Agrubwat akon. Wan ko naman nakatugaw ka pala ang dita. Masadsadot kan samat nga agadal. Ha? Saan mo't Manong? Apay ko mamasadutak nga agadal. Kat itad mo mat amin ang masapsapol ko. Kastamot ka ni tatang. Iso nga awan rason, tapno masadutak nga agadal. Nasaya ang tamom da ita. Naskan lang nga agadal ka. Narigat itang ti awan adal na. Gaputan narigat ti agsapol iti natalga na panggadaan. Depende mo't Manong. Adan tupay dagiti saan anak ka angadal. Ngam adamot panggadanda. Negosyante pa'y dagiti dadduma. Iso diskarte lang ti kasapulan, Manong. Wen, may mayat mo't lang na daadal mo. Iti kasta, saan na ka tagibasitan? Iso saya atam ti panagadal mo, ha? Saan ka makibarbarkada? Kumusta mo ti panagatal mo, Clarissa? Saan ka kadi amarigatan? Saan matkit di, Nolly? Kinapudno na. Nagngangato dagiti grades ko. Talaga masirib ka no kasta. Saan mat? Kan rumbang lang nga ipamaysak ti panagadal ko. Gapot kasta ti kayat datatang kan Manong. Wala. May mayat mo't lang amin no di adal ka. Wano ada-adal mo. Iti kasta. Adamot may panakil mo no bilang. Kaya no makasapol kan tumot itinatalgad apang gadam. Akas ka ni Manong mo. Husto ka, Nolly. Kastamot lang ti kanayon nga ibagan ni Manong kantatang ko. Iso asay sayatan. Kahit apa man na makapagturpos kan ton iti kolehyo. Ikalaysa kan tumutan Anya? Depende mo't Gaputa ti planok. Madaanak tupay iti panggadan. Sakto makiasawa. Jana, ada ka di pa panamkalpasan ti klase tayo? Awan mo't, agawid akon kalpasan ti klase. Ado pa'y nga mintinaskan nga ilupas ko nga activities. Ay, kasta? Alang rod, agawid ak tumatan kalpasan ti klase. Sapay awisen ka kuma. Sa dino ko matipangawisam kanyak. Intala ko maagkape dita coffee shop nga asidag diti pagadalan. Angam, kunamot nga agawid ka adagos, kalpasan ti klase. Di, agawid ak tumatan. Apay, nalpas mo ka din dagiti activities tayo. Win inlepas kon idirabii. Iso nga awanan ti aramidak ijay balay nga activity. Inton agawid ak, tumulong ak tulangan kadagiti matrabaho ijay balay. Oh, di nasaya at no kasta. Ngam siyak, saan ko pa'y ngamin analpas dagiti activities ko. Iso nga agawid ak adagos. Apay no ni Nolly ti awisam ama panagkape. Makumikom dayjay. Amumot a working student. Sana bali. Inton maminsan tulaangan ang mapantag kape. Uray siyak, agawid ak laangan inton malpas ti klase. Kumusta ma iti panagadal mo, Clarissa? Okay ma, tatang. Di ka agdanag, tasay-saya atak ti agadal. Nasaya at mat no kasta anak. Saya atam ti agadal bareng may turpos mo. Ada kami pa imot kani Manong mo amang papaadalkin ka.
Saan ka kumamakibarbarkada, ha? Wan, tatang. Uray kitain nyo. Makapagturpusak iti kolehyo. Rumbang laeng. Gaputa saan mi akayat ka ni Manong Mau, masayang laeng nagtigas-gastusan mi kan ka. Saan to ang masayang, tatang? Ipanamnamak kada kayo dayta. Gusto dayta na pa nagbasbasam iti libro, Clarissa. Itay kapay lang apalpaliiwan. Dayta matlatan librom ti sangsangwam. When masapol nga agadalak anaimbag. Tadyak kayat ama pangay datatang kan manong ko ang magpapaadal kanyat. Ay na, ag-relax ka asag paminsan. Iti kasta, saan ka unay ama stress, wano ma-pressure. Ay, awan panawan ko nga ag-relax, friend. Kan makarelax akmat no kasta nga awan klase. Siyempre, makaturog ak iti nasimbang. Dapat awan pampanunutan nga ipaaramid dagiti professor. Ti kayat ko asawan, no kasta nga awan klase tayo, ingkamot agaliwaksay. Ay, saanan, friend? Kas itinakunak, awan panawin ko kadagiti kakastang abanag. Kastala ti kunam, ngam inton mapadasam ti agaliwaksay, amang ano sapsapulam tumatan. Anya? Uy, Clarissa, amangan mo't no itikas diyan na ibagakan ka ni Arian, katumulad kan tumutan kan kuana. Anya ti kayat mo asawan, Jana? Nangag ko nga min dagiti imbagbagana kan ka itay. Tingay imbagana ka sa pulam kanumot ti agrelax, asaan lang apasig nga adal ti into na ram. Anya ti kayat mo asawan itinakunam, nga amangan no tumuladak kan kuana. Kat no saan nan ama ipamaysa ti agadal, gaputa day tala agbarbar ti kyar aramiden da kadagiti gagayim na. Kasta ka di? Isumot lagayam aman mano ang makitak dito'y pagadalan. Arian, sa dino ka dito ko na mapapananta? Basta sumurot ka kanyak. Sigurado nga ag-enjoy ka iti papananta. Ibagam ngamin ano sa dino ti pangawisam kanyak. Apay asaan mo nga awisan ni Jana? Killjoy day jay pagayam ta. Sigurado ano awisak, saan na matlaang akayat ti sumurot. Padasem nga awisan ibagam asumurotak. Iti kasta, sumurot met. Ay, saanan. Si kalangan ti awisak, tamok ngamin asan na kapaayan. Sige nga nod, tapno di mo mat ko na. Sumurotakkan ka, inton malpas ti klase. Agidan tanton arumuar diti pagadalan, inton malpas ti klase. Dito mat gayang pag-iinuman tinangawisam kanyag, Arian. Wen, Clarissa, mayat dito'y tapno makarelax ka matsag paminsan. Aginjoy ka lakit di dito'y. Anong saan mo umin-inom itinasangar? Agawid akon. Ay, saan Saan ka pa yung agawid? Alakitin. Uminom ka. Uray basit lang. Alakitin. Mabit lang takarga aktibasom. Oh, aday ta. Sige, ramanam. Pulutan ni ngay. Sige man lang. Nagpait mat. Gagangay lang day ta, friend. Ngam no nairwam kanto, sigurado. Sapsapolan ton ti bagim ti arak. Iso nga alakit din. Akinum ta. Unayin ti kasta lang ang Clarissa. Kaano pa na sursurum ti aginom itinasangar? Iti lang mat na ito'y, Noli. Saan ko lang amin napagkadkadan ni Arian. Umay ka nga Rodan, itulod ka di balayo. Madamdaman. Enjoy ak pa iti aginom. Sana bali. Awan mat klase inton bigat. Anya, umay ka din. Nabartekan. Iso nga itulod ka ni di balayo. Amangan no niya peti mapasamakan ka. Okay. Agawid tangarunan.
Jack kumapay kaya ti agawid. Ngam agpilit kamot ngamin. Agyaman ang iti panang itulod mo iti kapsat ko dito balay, Noli. Awanan niya man naman nung Jomar. Inawagan na kami ni ni Jana apagayam ni Clarissa. Kaday chay, naibaga na nagkuyog da kano. Kanay sa agpagayam da pay ka ni Arian. Iso day chay, napanda nagiinom. Nagloko na tiyo kapsat ko. Nasumok ng samot ng tiyagbisyo. San mat, manong? Italang mat na ito'y. Saan to na maulit? Ay. Rumbang laang, saan na maulit na ito, Clarissa? Bimababayan ka. Aginom kakit din iti arak, iti no sa dino la dita. Kasano nadada ka sa mapasamakin ka? Imbaglangan na, tada ni Noli anang sukon ken ka iti naginuman niyo. Saan ka ka din nga agungat, manong? Sana bale? Nakasangputak mat asik akaradkad dito balay. Sige ha. Mapana ko niti silid ko. Kaya't konti maturog. Oh, nag-enjoy ka kadimat lang, idi kalman, Clarissa. Wen mata? Nagmayat gayam ti agrelax paminsan. Nag-enjoy ka talaga. Kung nagtumat ngamin kan ka amayat. O kita man, nag-enjoy ka. Kayat mo, taintan tumanin aginom. Wen mapantan tumanan. Sana bale, sagpaminsan mat. Man, gusto ka. Sagpaminsan laang ba't nag-enjoy ka? Iso, sige, mapantan tumanan. Wan, ang saan pa'y akadag ito'y. Gaputaado pa'y ti aramidak. Ken naskan nga ag-review ak. Gaputa umadanin ti panag-e-exam. Clarissa, apaman amalpas ti klasem. Awagan na ka. Itulod ka ijibalayo. Saanin anaskan nga itulod nak, Noli? Agawid ak tulatan. Sana mabalin. Basta itulod ka ijibalayo. Urayin nak to ni tigay ti pagadalan, ha? Apay aya anagdagulit ka. Imbagak lang arudan asaanin anaskan nga itulod nak. Adapay papanak kalpasan ti klase mi inton madamdama. Tasadino ko ma. Ingkay manen aginom kasta ka di. Awan bibiyang mo, no sa di naman ti papanak. Agkuyog kayo manen iti dadyay nga riyan. Clarissa, agpanunot ka. Saanan anasaya at daytar aramidem apanagin inom mo. Makadadaal dayta iti panagadal mo. Saan to ang madadaal ti panagadal ko? Gaputa saan mo't akanayon nga uminumak iti arak. Jana? Apay akas ti panangki tam kanyat. Ah? Ay, kuha, Clarissa. Adala ko makayat ko nga ibagakan ka. Ibagamon gaputa agdardanasak. Ada pag nami ka ni Arian. Ni Arian kadimanan ti kadwam. Wen, ada papanan mi. No kayat mo, sumurot ka mat. Iti kasta, ag-enjoy ka. Saanan? Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Kun palagipan ka lang, Clarissa. Saan ka kumaunay ang makikuyog-kuyog kini Arian? Gaputa bad influence day jay. Anya? Saan mat a bad influence ni Arian Kayat na lang ang mapadasak mo ti ag-enjoy. Iso aday jay, sumurusuro takkan kuana. Sige lang, Clarissa. Aginom talatta. Wala, ay na, talaga nagmayat ti aginom. Mapukaw ti stress ko, ijay pagadalan, no kasto Katwan man. Pudnot ako na. Iso nga siya. Dito iti kay-kayat ko. Masansan nga umayak dito Ang nabaybay ang samot ng ti panagadal mo, Arian. Gapu iti panagin inom mo. Kan pan nakibarbarkada. Saan mo Gaputa sumsumrel kak matlatta. Iso na laong ta nababadagiti grado. Kan ano dagiti back subject ko. Di mabayag, sakbay nga agturpos ka. Wala, ngam sana balik. Basta makaturpusa, oray mabayag ka.
At least, saan ko lata baybayan di pa nagadal ko. Isu nga oray, mabayag di pa nagturpos ko, okay lang. Wana, dakdak kalakit ti magastos mo no kasta. Nang runa, no at dapay dagiti back subject mo. Ala, saanin aday tati pagsaritaan ta. Sige kitin, uminom ta. Naparte ka manen asimang pait, Clarissa. Nabaybay am samot tan ti panagadal mo. Di kay agda nagtatang. Gaputa saan mataka na yun nga ginumak. Pangikat lang iti stress. Kan saan ko matabaybay anti panagadal ko? Anya saan akanayon nga ibagbagam. Kat lumasan sana nakasta. Saan mo pa yan nga ipakpakita ka na kami kanimanong mo nagtigradom? Saan mo samutan na may pampamay sa ti panagadal mo? Bayan nyo, tatang. Ipakitak to kada kayo ti gradok. Sige. Intong bigat umanan nga sarita tayo, tatang. Mapaturturog akon. Pinka pa'y mangan Nalpas akon anangan. Sige ha. Panawan kayon dito, tatang. Mapana ko iti silid ko. Talaga saan kon ana ipamahisa ti panagadal ko. Nagbaba pa yan dagiti gradok. Kasano itanda ito eh? Saan laada ita? Adu pa yan dagiti subjects kung asaan ko ana ilipas. Ung tandak lakit di damanong kantatang. Anya nga iti aramidak. Nakaumay ka mat dito'y balay, Nolly. Anya ti gagaram. Nakaumayak. Gaputad da kaya't kung ibagakan ka. Ha? Anya dayta? Agbrektan. Gaputan na po kawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapumot lang iti pan nakibarbarkadam. Awanan panawan mo kanyak. Iso anasaysayat no agwin nas was talangan. Nolly, ay ayatan ka. Jak langit di ka ba ulan no agbreak ta. Nupod nung ay ayatan nak. Impamaysam ko mati panagadal mo. Saan ko maanak ibarbar ka dati nararamid mo. Awanan panawan mo kanyak. Gapo iti pan nakibarbar kadam. Iso pasensya ka na. Adan sa bale nga ay ayatak. Anya? Anya ka mo ten, Clarissa. Sinayang mo tigas gastusan mikan ka. Nabaybay ang madgaya man ti panagadal mo. Gapoy ti panlaki barbarkadam. Pakawanan dak ko mahmanong. Nasulisog aklaan. Ikanda ko maiti maikadwa agundaway. Tapno maipakitak ti panagbalbaliw ko. Ikarhik manong agadala kun anaimbag. Ang mga nukon ko na malang na ita. Kastamat ka na yun ngay bagbagamid eh. Ngam anyat inaramid mo. Dinadahil mo ti panagtalagmikan ka. Pangasim ko mamanong. Ikanda ko mapay iti maminsan agundaway. Kaya't ko alapasan ti kursok. Sige. Tapno di mo mat ko na. Ikanda ka pa iti gundaway. Ngam maudin na ito eh. No di mo pala may pamaysa ti panagadal mo. Makamukan iti biyag mo. Agyaman ak manong. Ikarik. Saan ako na makibarkada? Saan ako na makiininom iti arhak? Kat ipamaysa ko ti agadal. Ita, umadanin ti panagturpos ko iti kurso. Kat pagyamanak, gaputa inikandak pa'y damanong ko kan tatang ko iti second chance. Kat saan kumat asinayang dayta. Impamaysak nga rod ti panagadal ko. Kat ni Nolly asigod akayan ayat ko, isuda itan kini Jana apagayam ko ti agayan ayat. Nasakit man para kanyak ti panakapukaw ko kini Nolly. Ngam basol kumatlaeng. Gapo ta impang pangrunak ti barkada idi agayan ayat kami pailaeng. To'y pagayam mo, Clarissa. Clarissa pagayam ko talaga kasta.
Ada dagiti banag at pagbidutan tayo. Ngam di tamot laeng ang makasursuro tayo. Tay kunada nga rod, saan tayo ang makasursuro no saan tayo nga agbidot. Ket nasaya at met, tayong pamaysamitan ti panagadal mo. Ala, likli ka mon ang mamimpinsan ti nakibarakadam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti nakay-drama ti pakasaritaan ni Clarissa. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit, kan musika, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Sheena, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak, idiagtawanak, iti 10 ket 7. Ngem dito'y kumat anapadasan tinasaktan, iti kastaunay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sheena. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Mabaling kada kaduan na kinton bigat? Total, Sabado mat, Sheena. Sige, kasarado mati karinderya ni Antik apag side line na iti Sabado kan Domingo. Apag isungarod. Awisan ka, taag kasar ti may sang antik. Awan ngamin kadok amapan. Okay, day talagayam. Anya nga oras amapan taayan. Ijay taton ang mga aldaw. Ha? Okay nga ron. O sige, dagasan kan tulatan ijay balayo. Bunggan samat nga minti kasar ni Antim. Nagado a tao. Wan nga rod. Jakmot ni nang nama akastoy gayam kaado ti tao. Ay, Erika. Oh, James! Ada kamat gayam dito insan. Asino ti kadwam? Kadwak ni Papa. Nga matay di abanda, makininom. Ay, wan gayam. Iso ni Sheena, best friend ko. Sheena ni James, kasinsin ko. Hi, Sheena. Hi. Managbabayin sa mo to'y kadwa minsan. Ha? Ala, mapangkaywag tugaw iti deji alam saan. Tasyak ti makam mo, amapan mangala iti makan. Alaman nga rod insan. Katni, nagado a tao. Dito iti pagtugawan ta. Tadi ti mo timbagan ni insan James sa pagtugawan ta. Kapit ano ni James tinagkasal? Anti na matlaan. Ni mother ko, kan ti mother ni James, agkabsat. Inaudi mo't akabsat dati nagkasat. Ngam ti mother ni James, awan ditoy, ada iji abroad. Ah, kasta ka di. Ato ti makan. Ay. Ala, mangan kayon. Oh, apay ada kami laang timangan ngay. Nalpas kamin kan ni papaanangan. Ala, mangan kayo kitin. Di kagbabain, Sheena. Amom ka di. Nagpaiduma ti pintas mo. Ah? Bulero mat gayam ti kasinsin mo. Saan abulero dayta? Agpay sumat kami ti bagpagana. Kanam mom, italaang anangag kong ada babae at dinayaw na ti kinapintas na. Ah? Buli ngamin dayta kasinsin ko. Uy, madilay ta nga ibagbaga minsan. Ang mga nuan niya pa'y ti panunutan ti gayim mo. Agpay so ti ibagbagakan niya. Ala, mangan kayo kitin. Ah, dito kayo pa lang ah. Tainak mga iti drinksyo. Amom, kursonada na ka man ni James akasinsin ko. Pagkunaaman. Italaang ang nakita ka nag-interes iti babae. Basketball player iti pagadalan da. Ado ti ag-crush kan kwa na. Saan na matapanpansinan ida? Sikat nga rod iti pagadalan da. Wan, ngam ti pagbilibak iti dayta kasinsin ko. Naabilidad, uray iti abroad ti ayan ti inana. Amo na ti ag-sideline. Kaslamat lakan ka nga nalaing ka nga ag-sideline. Kayat na ngamin nga da extra money na akanayon. Imbag tapalubusan ti inana. Maragsakan payket din ni auntie taam mo kano ti anak na ti agtrabaho. Amo na ti rigat ti agbiro kiti kwarta.
Agyaman Shina. Tay manugod kang agkita ta. Namiss ko nga mintimangan iti day ka restaurant. Dito iti paborito apang panganan no adda kwarta. Ha? Agpada tagayam. Bagman, tasanda ka abiro ka ni Jebalayo. Siyempre, orasan ti pa nag-aawid, manipod school. Laking lola ak ngamin. Saan ang istrikto ni lola kanya? Tiyan muna, adda raket ko. Iso asa anak pa'y anagawid. Sika, saan da ka abirukan? Ni papala ang tikadwa ka. Alas 7, asumangtot ije balay. Iswarum bang asakbay nga alas 7, adakon ije balay. Ngamsaan nga istrikto ni papa. Basta't importante, agpakadak. No kasta, agpadata. Ngamin, saan mat ang naistrikto ni lola? Palubusan nak iti amin na kayat ko apapanan. Ay, numalpas ta amangan. Sa dino ti kayat mo apapananta. Awan matan ti kayat ko apapanan. Sika no adapay kayat mo apapanan. Sige, sumurot ka niya kan dun madamdama. Tabuyaan ta ti sunset. Kalpasan na, itulod kanto. Apay nga italaang nga ibagam, arimwar kayo gayam iti kasinsin ko. Anya day jay, date? Uy, saan na? Rinabiing amin nga agchat kanya. Idi kwan, inawis nak amangan iti paborito na kano a restaurant. Dinamag ko no sa dino. Iti mat gayang paborito apanganan, iso ngay manugot ha. So, getting to know each other kayo, kasjay? Kaslakas jayan. Ay, sus! Niinsan ko gayam ti type mo. Idin to tanong ni Joseph, di mo panpansinan, oray na bayag na kan ngaw awisan ama panmangan. Ay, jakman amo. No apay akas la komportable ak no ni James ti kadwak. Astig ngamin. Kunjay tipo asaan nakaabaybayan. Di mo ibaga nga, in love kan? Ah? In love agad? Saan mo't nga garaaram? Friends kami lang niya. Makitkitak namin kadagiti matam nga in love ka, girl. Nagtala ka man. Tama nga numakudot ka. Mabalin mo matgahan ti Romar. Ang apaya ka namin nakapayan no agawisak. Ah? Ay, kwa. Pasensya kan. Ni James ti kursunadan? Saan mo't nga iti dayta? Kasla mabainak amang paay. Gaputa kasinsin ni Erika. Sapay ko ma. Taddan tumot oras mo kanyak. Inton awisan ka manan ngagpasyar. Joseph, jak pa'y ngamin kayat ti sumrak iti relasyon. Sika, agar-aram ka. Ngam ni James, saan nga agar-aram? Ha? Friends kami laang. Inawis naklamangan. Huh? Siyempre, nabayag mat asa anak anangan itirwar. Iswa si Muruta. Saan mat aday-day dyan? Kastaya? Sige, maawa ta. Ang sa anak lata maawanan itinamnama. Kat ipalubos mo ko ma. Nga agaramakkan ka. Mabalin ka di nga awisan kayo kan ni Erika, intun malpas ti klasyo. Sa dino? Ijay balay, birthday ngamin, kat adabasit sa gana. Apay adi mo yung bagbaga. Tapno nakagatang ako maiti regalo kan ka. Umanayon ti iumay mo, kas regalom kanyak. Sika talaga. Basta, namnamaag ti iumay mo ha. Amumutan ni Erika ijay balay, isang agkuyog kayon to. O sige, umay kami apaman amalpas ti klase. Unak no ado ti bisitam, basit lagayam. Dagiti lang importante iti biyag ko ti inhawis ko. Ala, umay ka. Yamamu ka ni Papa. Saan nga ta nakababain? Saan? Yamamu ka kas may sa agayam. Saan a girlfriend? Sika talaga. Puro ka kalukwan. Sige man lang. Papa, yamamu ka da kayo ti baro a friend ko. Saan nyo pa nakikita? Iso ni Sheena. Sheena, iso ni Papa. Nice meeting you, balasang ko. Nice meeting you, Mat, sir. Ala, mangan kayon. James,
Sikan ti makamo kadakwada, ha? Wan, papa. Oh, anya iti feeling nga inyam amuna ka, kan ni papa na. Saan ka man nga OA dita? Para yam-am mo laang. Anya nga'y kumatirumbang amarik na. Saan ka kadi amakilkilig? Agner-nervyos ang kanya. Ha? Apay man. Ay, diyak mo. Kasla pa nagrik na. Adda madi nga ibaga ti amana. Anya kumamot ngay. Saan anaunget ni papa na? Nagsingpot tupay kadagiti barkada ni James. Kasta ka di? Wan, saan anaturad ni James amang yam-amukan ka, no amuna anaunget ni Uncle? Apay kastumatan ti marikrik na kini James. Naragsakak no kadkadwak. Mailiwak no saan ko ang makikita. Anya nga ta daytoy. Daytoy nga tatibag-bagada api love. Ay, ada ng text. Ni James. Good night. Thank you, iti umayo. Replya. Awan anyaman na. Good night, Matt. Kan happy birthday manan. Isan kon. Diyos ko. No anyaman day ka marikrik na. Da kayo lang kumanti makaam mo. Sapay ko ma, tasaan ko apakaisag makan. Tulungan dak na niya tirumbang nga aramidak. Uy, nagreplyan. Kaya ko nakita tamanan ijay restaurant apang pangananta. Inton bigat no malpas ti klase. Ha? Ada kayat ko nga ibagaken ka. Ay, replyak. Sige, see you. Aday ka, naisan kon. Ay, maturog akit din. Itatagdatan dito eh. Anya di ko na maibagam kanya. Sapay ko ma, tadi nakagura. Anya nga min ayat ibagam. Ay-ayatan ka, Sheena. Ha? Apenas daw ka. Saan ka kadi mamati? Kwa? Da kadimot panagayat mo kanyak, Sheena. Aklunak, James. Adamat panagayat ko kan ka. Nukasta, girlfriend ka nga Rodan? Sige, girlfriend na kon. Anya, sinong bata mon adagos ni insan ko? Una, nabayag mat ang nagkadkadwa kami. Kat magustuak mat ti ugali na. Kan itinabayag apa nagkuykuyog mi. Nariknak mat nga agayatak kan ko na. Hay, sika talaga. 17 mo pa'y laang nga maadan boyfriend mo. Si kamat. Jakmat nga minnamnamain ang makarik na ak iti kasinsin mo. Kat, anya, tirik na ti adda boyfriend na. Submit ko di assignment ko. Jaka mo. Basta mayat ti adda ka text na. Taadda mang tetext kan ka iti pinigat. Kan, sakbay ang maturog ka. Ay, kaano nga tamot ang mapadasak ti maadaan iti boyfriend? Kat, song batang nga minon ani George nga agar-aram kan ka. Saan ko akurso nada day chay? Nakalaslas to. Apay ang masapol nga agpakada ka kanya. Kat ko namad akakabagyam ti kadwam. Siyempre, ibagakan ka ha. Tama nga nubiro ka nak. Simangtod ngamin ti kabsat ni Papa nagapoy di abroad. Kat agpauting. Ay katwan mapan ka tapno makaaliwaksay ka. Ngam, may mayat ko man o kadwa ka. Mabainak. Pasensya kan No saan ta matuloy itinagtulagan ta. Sana balay. Bumawi akto inton sumang patak. Wan, di nakpakadanagan. Basta agan-anad ka ha. Wen,
Sige nga, Rod. Tagrubwata kon. Sige, bye! Apay parparbangon nga umawawag ka. Makaturturog ak pailaang. Mabitang, agsangsangit ka? Ada nga mindakas adamag, Sheena. Anya dayta. Pawid ka nun da insan ko, anagapoy ti outing. Ngam, naawanan iti preno, tinagluganan da. Kat, may ni insan ko kadagiti natay. Anya, agpaiso ka di ti bagbagam? Sigurado ka kadi, Erika? Dinamag ko mismo ka ni Uncle. Kat, uwan ka no. Diyos ko, anya day tadamag. Kasladyak pa dyan nga awanin ni James. Kasano akitan? Apay pinanawan nakmatan. Nagsaor matan ni James. Kalpasan na pinayat na pinanawan naklatan ngag may sa. Apay! Aging gaita, marigata nakpailaeng nga ag-move on, Mr. Lonely. Sunset idi, tikay kayat may abuy-buyaan kini James. Katunggal madanon ti malem, kanayo nak amapan iti lugar nga ayuyang mi. Agyamanak, iting kay panangi drama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Sheena. Sheena pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, rumbang laeng nga ag-move on ka. Ubing kapay, ket adupay tinasaya at amabali na mapasamak iti biyag mo. Adupay ti mamamom, saan amabalin nga agpaitali kalatan iti kasta a sitwasyon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Sheena, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Cheryl. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nugayam nagayat ka itinalabas. Nalabas tumet ti pan nakapasakit. Arik naam. Tay kunada nga ruden. Amin analabas. Dakas. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cheryl. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman nak Cheryl, ah? Agyaman nak iti panangaklon mo kanyak. Diyak ni namnama asong batang nak ita akasangay ko. Siniguradok laang, no talaga anapudno ka kanya. Talaga amat nga minanapudluakan ka. Kunaktupay no ni Patrick ti song batam. Gayam laang ti pangibilbilangak ka ni Patrick. Sikati nakariknak iti ayat. Daytoy ti karagsakan akasangay ko. Ngamin, daytoy mat nga aldaw ti panangsungbat mo kanyak. Itata sinungbatan kan. Mas at-ad daw ko mga igad ti agadal para iti masakbayan ta. Wen, iti daytoy akin narigat ti biyag. Ay, diyak kahit asayangan ti kwarta dagiti dadakkel ko. Masyanak mat kadakwada ngagtaltalon. Iso ngagtip-tipidak. No kayat mo ada extra akwartam. Apay adi nagtuladan. Ada sideline ko. Wen, urayak lang ti awag dagiti nagaplayak. Imbagkan ka, ah. At dalang aroden mabalin ti pamilyam. At dapay sideline mo. Iso asaan mo a problema ti kwarta. Lukas ta, kayan ayat mo ni Ron? Wen, Marie. Sigurado ka ka din kan kuwana, Cheryl? Wen, napanagnagakmat nga ay ayatan na. Isa sinong bata kun Okay, adakan ka dayta. Laglagi pa.
Narigat, ti ma-heartbroken. Apay, ada ka din experience mo, ha, Daisy? Ah? Awan pa imat. Ngam, adda amok an heartbroken. Asino mat? Classmate ko idi high school Ha? Nagubing matan ana heartbroken? Siyempre, na in love. Soft drink. Ay, si matdayjay a classmate ko. Iso si ka, Cheryl, itatadan boyfriend mo, saan mo nga ayaten iti sobra-sobra. No di mo kayat, sobra-sobra mat asakit ti mariknam. No kas pangarigan tamapukaw mo. Siyempre, saan mo ang maibagatigasat? Wen, teacher. Expert kan iti kakastaba, naga. Ay na, isi-share ko lang kan ka tinapaliiw ko. Kasano, naawat ka ka din iti ko naman nagaplayam iti trabaho? Ay, saan nga rod? Saan da pa imot nga imawag? Iso nga langanan siguro. Saan ka maawanan iti namnama? Padasa man iti agaplay iti sa bali. Maawat kan tulad ta. Day tati kayat ko ken ka. Patpatib ka rima ka na yun ti pakinagam ko. Siyempre, asino kumangay ti sabali ang mga ramin iti kasta, no di siyak akaayan-ayat mo. Agyaman ak tasimang bay ka itibiyag ko, Cheryl. Sapay ko mga rod, tasaan mo to pagsakitan tinakam ko. Apay ko mapagsakit ag tinakam mo. Anya nga iti ambok nulukwan nakto. Si kakit dimit. Apay, anya ti pagkit-kitam kanyak. Mangloloko? Saan makit di? Ala, umay ka, mapantay ti school canteen. Cheryl. Wan, amok, awan allowance mon. Saan ka amatanagan? Siyak ti agbayad. Mababain kan Cheryl. Ngam di ka madanagan. Into na danton kwartak. Itintong nginaan a restaurant ti pangipanakan ka. Ha? Kat siyak tumat ti agbayad. Okay. Lag-lagi pagto akanayon dahita. Saan na bale? May satawan laangal. Agradwartan. Bili ba ka talaga kan ka, friend? Na-inlove kan samot ten. Agasam day tangay. Tunggal ada date yo kan ni Ron. Sikat ti aggas-gastos. Anya ngay nga ron, katawan mo't kwarta di tao. Bumawin to mo't ay, to na da kwarta na. Kan may sa, siyak ti mga awis kan kwa na arumwar. Kaya't ko ngamin akanayon ang makadkatuan ni Ron. Ay, di mo unay, friend. Numaamon ni Daisy akas tati aramidam. Kakaasi kan tumanan iti sermon. Iso nga rod asaan ko nga ibagbagakan kwa na. Si kalaang ti pangibagbaga Papa, saan ak ang makaawid ita? Busy ak ngamin diti pagadalan. Kailiw ka, iha. Saan kayo ang madanagan, Papa? Inton mawaya anak, agawid ak matlaang. Alaman nga ron, iha. Ay, erwar mo tulang arudan ti kwarta nga ipawit ko kan ka. Agyaman ak unay, Papa. Awan anyaman na, iha. Basta saya atam ti panagadal mo, ha? Sana balay. May salangan atawan, ag-graduate kan. Wan, Papa. Saan kayo ang madanagan ta makagraduate ak? Kumusta ka, Cheryl? Oh, Patrick, si Kamad Gayam. Mabalin ka diti makitable. Awan ka di kadwam? Sige, agtugaw ka. Awan ka, Dwak. Apay asaan mo kadwan ni Ron? Adapay class na. Kat kumusta kayo maten? Naragsak ka kadimot lang kan kwa na? Wen, sa anak nga agbabawi, anak ayan ayat kan kwa na. Amom Cheryl. Aging gaita. Ay ayatan ka pailaang. Patrick, lipatin na kon. Nagadumat a babae dita. Sikat ay ayatek. Sikala ang tinakarik na ak iti kastoy. Ngam saan ka madanagan? Maawatan ka. No talaga adinak kayat. Maklon ko dayta. Agyaman na maawatan na, Patrick. Pudno ka di tidimanon kanyak. Anaggidan kayo anagmerienda kini Patrick. Awan mat siguro ti dakas na, Ron. Nakitay ba lang mat kanyak? Kan kinumusta anak laang. Awan mat madi nga inaramid mi Numabalin. Diya kayatin nga kuyog kayo. Liklikam ko man ni Patrick.
Amo nga dapay laang rignanakan ka. Ang selselos ka kadi? Si Kati sinong bata, Kron. Si Kati ay ayatak. Iso asaan ka kumamot nga ang selos ka ni Patrick? Pasensya ka na. Ngamjak amo na kapay akastoy tiriknak. Agtalag ka kumakanyak. Ngamin, si Kalaang ti ay ayatak. Awanan sa bali. Congratulations, iha! Ay na maragsakan at tanaggraduar ka matlaangan. Agyaman papa. Agyaman iti ado arigat yun ang paadal kanya. Welcome, iha. Inaramid ko lang ti pagrebangak. Congratulations, Cheryl. Congratulations, Metron. Kaya't ko ayam amukan ka ni papa. Papa, iso ni Ron, tinobyok. Naimbangal daw yo, sir. Kastamat kan ka, iho. Ay na, iha. Apay asan mo nga imbagbaga nga dagaya man kaayan ayat mo. Planok at talaga ayam amu kada kayo. Kalpasan ti graduation, papa. Siging ahan. Sumurot kan kanyak. Agim imbitar ti barkadak iti birthday na. Di mat kinunakan ka nga adda trabaho. Saan ka mabali ni agabsent? Sa anak nga roden amapan. Awan mat kadwak. Apay ngamin amasapol nga adda kadwam. Sakto lang ti awan partner na numapanak. Isu asana ko na dumaray. No kayat mo, kasaritak lang ni Daisy. Taiso ti kadwam amapan. Kababain mat iti barkadam, no saan ka amapan? Kaya't nakatamot ti mapan. Padasak akasarita. Adda ngamin panagtalag ko iti dahi agayam ko. Amok amabantayan na ka. Anya? Aramidan nak nga escort ti boyfriend mo? Sige na, friend. Adda ngamin trabaho iti dahi nga aldaw. Kat saanak amabalin nga agabsent. Oh, di mapan nga agmay-may sa. Apay amasapul pa lang akadwa. Saan na nga rod akayat? Saan la ka nun amapan no agmay-may samat laang? Masadutak, friend. Alan friend. Please. Ilibre kan to, promise. No saan ka la agayam? Thank you, friend. Talaga alav nak a friend mo. Lunch break kan, Cheryl. Anya pa lang tiraramidam. Umunakan, Patrick. Sumaruno aktulatan. Ilupas ko lang to aramida. Ay na, umay kakit din. Bisbisinam lang ti bagim. Ituloy mo to dayta intun madamdama. May mayat matlaeng ti adda kasango na amangan. Intun kwan, nalipatam man ang tinangan. Sige man laangan. Dagulit ka matan niya. No apay ngamin asinurot nakpay lang diti pagtrap-trabahuak. Ha? Uy, atap mo lang dayta. Kinunak lang aroden. Ajak ammo, adito iti pagtrap-trabahwam. Di ka nagulbod. Amo nga dapay laang panagayat mo kanya. Awanan na niya. Napukawon ti panagayat ko kan ka. Pagayam lang ti pangibilbilangakan ka. Wan, amok. Di ka lang maangawon. Apay nga ta. Manipod itay bigat. Saan man laang nga imawag, wano nag-text ni Ron. Kumusta nga ta tinapananda iti gayam ko? Makaturturog ako na. Nabanugak. Inton bigat laangan ako musta ak tinapananda iti gayam ko. Ay, maturog akit din. Ron, kumusta tinapanan nyo ka ni Daisy? Okay lang, mate. Day talaang ti maibagam? Okay lang? Agistorya ka mat Awan matirong bang nga istorya. Oh, apay anatam na ti panakisaritam kanyak. Mabalin ka ding agkita ta? Mabalin ka di asan pa lang ita, Cheryl. Kaya't ko tiag may mesa.
Ada ka di problema? Awan, basta kayat ko pa lang tag may mesa. O sige nga, Rod. Awagan nak tulangan, intun kayat na kun akasarita. Marie, apay nga ta? Manipod idi matindardaron kan Daisy iti birthday party. Saan pa yan nakisinara kanyak ni Ron? Kan oray ni Daisy. Apay nga ta adyak makontak ti cellphone ni Daisy. Kasta ka di? O sige, padasag ka awagan ni Daisy. Barang makontak ko. Sige man nga, Rod. Mabit lang ha. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Out of coverage ma. Try your call later. Apay nga ta? Kas lalikliklikan dak ah. Ay na, saan kang agpanunot iti madi friend? Ni Ron, tirumbang ama kasaritam. Ang mga nubisi lang ni Daisy. Apay ka di. Anya ti ko na mapagsaritaan ta. Ron, anda ka di parikot? Anya parikot. Apay akas lalikliklikan dak. Uray ni Daisy. Apay nga ta? Jack matin makontak. Ang mga nubisi lang. Urayam nga isuti umawagan ka. Kumusta ti matindaran nyo a birthday party? Okay lang, met. Nag-enjoy kayo kadimat lang? Owen. Ala, mangantakit din. Ang mga lumamiisan dagiti makan. Cheryl, nagandayo man ang titurong ti imatang mo. Anta ka di problema. Awan, Mat. Dumdum lawak lang. Kaslada nagbaliw kan ni Ron. Anya ti kayat mo asawan? Saanan akas itisikod? Kaslapay kid din kanayon nakaliklikan. Anya? Kasaritam Ibagam dagiti madmadlaw mo kankwana. Damdamagak mo at no ada problema na. Ngam kanayon na nga ibaga, nga awan. Ang mga nuatap mo lang, dayta. Ang mga nubisi lang, mat iti trabaho na. Kasta nga ta. Itataad tayon diti restaurant. Anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Cheryl. Tsaka mo. No kasano arugyak nga ibaga da ito eh. Saklatan ti mangibaga iti daytoy, Daisy. Anya ka di ti mapaspasamag. Anya ti rumbang amaamuak. Iti day di aldaw nga matindar kami iti birthday party. At da napasama kada kami. At agdadagsan ita ni Daisy. Saan mi ngayong gagara ti amin? Agpada kami anabartek. Iso apakawanan na kami, Cheryl. Ngamnaskan nga itakdar ko ti dayaw ni Daisy. Anya? Apay anaarami yung kanyak ti kastoy. Pasensya kan, Cheryl. Ngamjak nagayatan da ito'y anapasamag. Among matadyak kayat idi timang kadwa ka ni Ron. Ngam pinilit na ka. Isa pang nga asim. Maawatan na kami kuma. Kat saan na kami aguraan. Diyak mo. Diyak mo no anya tisawak kada kayo. Sarte ngam ngami na nakitkitaan ti FB dagiti agasawa. Ag-move on kan, friend. Nabayagan na parparigatam ti bagim. Diyak mo, Marie. Nga maging kaita, ay ayat at pailaang ni Ron. No makitak ti kinaragsak dang agasawa. Ibagbagak iti bagik, arumbang ko maasyak ti adda iti kasasaad ni Daisy. Apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi ka ni Ron. Apay anagrigat ka makamove on. Malagip ko lakat nga rod ti imbagakan ka idi ni Daisy. Asaan arumbang ti sobra panagayat. Ngam, patsyak asaan namat nga tanga ingagara ti napasamak. Ang mga no nasulisog dalaang, gaputa na bartek da. Day tama ti pampanunotag. Basol ko ti kastoy anapasamak. Gaputa siya tinangpilit idi ka ni Daisy. Saan mo apabasulan ti bagim, friend? Talaga siguro ana itudin nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ita, damari kan Patrick ti mangan andingay kanyak, no kasta a makariknaak iti panagliday, Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti makalipat,
Ket sapay la ko ma, tamakalipat ak tumatlaeng. Tuy pagayam mo, Cheryl. Agyaman ak pagayam Cheryl, iti dayto apakasaritaam. Awan papanan na, no di makalipat kan tumatlaeng. Ket patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki na ituding aparaken ka. Tatunggal maysa, adda na ituding aparaken kwa na, itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan na Cheryl at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Shirley. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kastaunay ti gura ti ikit ko kadagiti dadakkel ko. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Shirley. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Alan auntie, makipakpakasi akada kayo. Talaga akasapulan ni tatang ti kwarta. Uray kat utangag mat, saan ko mat adaw-dawatan? Apay ka di anagdagulit ka, Shirley. Kinulak lang arudan nga awan maipautang ko. Ngam agsubli-subli ka, makamalas ka itinegosyo. Pasensya kayon, auntie. Awan nga min sabali ang mga sitgak. Iso asyak, ti umay mo disturbon. Saan ka makauawan? No ipautang ko kan ka ti kwartak. Anyan tungay ti igatang ko iti stocks ko inton maibusanak. Alangan amalugiak, gapo kada kayo. Pasensya kayon, auntie. Sige nga ron, mapanakon. Saan ka nga agsubsuble? No day ta utang ti bagbagam, makamalas ka. Kasanungay anak ko, ada ka di nagpautang kan ka. Awan nga ron, nanang. Talaga saan nga agpautang ni Auntie Irene. Amo tayo mat nga damabalin na. Ngam talaga saan na lang akayat ti agpautang. Amo na siguro ang awan pagbayad ko. Imbabain nakpaikit di ah. Ay, mababain na kun ken ka anak ko. No mabalin na ko mabaybay anak ko. Saan na ko napagasan? Tapno saan kayo nga grigrigat? Ay, saan na mabalin tatang? Nas ka na magasan kayo. Jak agsar nga agiremedyo iti kwarta tapno maoperaan kayo unkit may katibukol yo. Imbagkit di ata sana kan sirus tibukol yo. Ngamnas kan kano ang maopiraan, tano itantan tayo pa'y. Ang mga nubong takat tibukol na iti tiyan na kat mapoison ni tatang mo. Iso nga ron ajak sumardeng agbirok iti pagutangan, nanang. Agkararag tayo, asapay kumata at maasing agpautang kada tayo. At iti maitulong ko ken ka, Shirley. Agyaman ak launay, Rafael. Saan ka madanagan? Bayadak mo't lang dayto eh. Saanen? Tulong ko ken kanday ta. Ken padasak pa iti agbirok iti mabalinta apagutangan. Tapno makumpleton ti usaran ni tatang mo akwarta. Alaman nga rod, Rafael. Madanagan akon. Naskan nga minan ang maoperaan ni tatang iti kabitan na panawan. O sige, tama pa anak manan agbirok iti mabalin na pagutangan. Mabigbig mo ka dino asino ti kadwak, Shirley? Ha? Vince? Sika ka di dayta? Siya nga agpaiswa, girl. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang nga makita. Kagapgapo na ija abroad. Nabayag ijay. Iso nga iso timang tulong ken ka. Agpaiso, Vince? Matulungan nak iti problema? Of course. Mano ayat ka sa pulam. 20,000 lang ang tikurang tapno maoperaanan ni tatang. Sige, ibagamon, taoperaan dan ti amam. Tapno saan amala daw ti amin? Agyaman akunay kan ka, Vince. Kamaudyanan na, makarwar kayon dito'y ospital, tatang. Ay, agyaman anak ko ah. Saan ka madanagan? Into naging bagtisugat ka oh.
Naggagahitak nga agtalon. Tapno mabayadan tayo dagiti utang tayo. Ay, saan nyo pa yung mabalinti agtrabaho, tatang? Agpaimbag kayo pa'y. Siya kung ti makaammo ka dagiti utang tayo. Siya kung ti tumulong kan ka, nga agsapol iti pagbayad, anak ko. Saanan, nanang? Ni tatang latan ti asikasunyo, tasyak latan ti makaammo. Tapno daras tayo makabayad, iti utang tayo. Saanan kunakmat, nanang? Kabailakmat. Adamat ni Rafael amang tulong kanya. Sanak matabay-bayan. Agyaman nak iti kinasimpit mo kada kami adadakkel mo, anak ko. Siyempre, tada kayukat nga rod ti dadakkel ko. Anya ngay ita, kakaasi ka nga agisor-sor-sor itino anya laditan amay laklakom. Takasan mo, nagdakkel maghayam ti utang yo. Uray auntie, tinapatag, naagasan ni tatang ko. Ngam si kamat nga anak na ti pagikarwon na. Ayos laang mat kanyak, auntie. Kas dati kinapatag ni tatang kanyak. Kat ni tatang mo ngay, napatag ka kadimat kan kwa na. No si ka nga tati agsakit, iti kas iti sakit na. Mayutangan na ka nga tamat, iti pagpaagas mo. Apay matalakas tat ibagbagayong ka ni tatang, auntie. Awan nga min diskarte ni tatang mo. Iso nga aging ga ita, mamirmiraot pa'y lang. Sige, auntie. Labsan kayo pa'y. Ado pa'y tilakok, anaskan nga isursur ko. Nanang, apay nga takas lakagura ni Auntie Irene ni tatang. Apay mo't anak ko nam ti kasta, anak ko. Nalabsak ngamin, idi agisursursurak itilakok. Ibagbaga na mo't ngawan ka no ti diskarte ni tatang. Iso nga aging ga ita, mamirmiraot pa'y lang. Ay, kasta ka di. Saan na pa'y lang nga taan nalipatan, tinapasamak iti napalabas. Ha? Anya napalabas, nanang? Siyak idi ti ar-armon ni tatang mo. Ngam kurso na dagayam ni Irene ni tatang mo. Idi saan na ama oray nga agaram ni tatang mo kanikwana. Ison, tinangibaga itirik nana. Kat kinunamot ni tatang mo, asyak ti ayayatan na. Saan ko nga mo akas tagayam tinapasamak. Ni tatang mula ang tinangistorya kanyak, akas jay gayam ti inaramid ni Irene. Isumat lagayam, adi agpautang idi para iti pagpaopera ni tatang. Nabayag mo't tanday ta apasamak. Saan pa'y lang ata nakalipat? Saan na nga nga inayat ti pimusay nga asawa na? Alangan mo't akagura na pa'y laang ni tatang mo, aging ga ita. Kaslakas tamat tinadlaw ko kankwana, nana. At ay bagakan ka, girl. Saan ka di analaing kamot nga ag-manicure kan ag-pedicure? Wen, apay aya? Kaya't mo ti aga-broad? Wen Angam, awan mat usarat nga agabron. Siyak ti makaamukan ka, girl. Alaman nga rod, iti kasta, mabibiitak ka makabayad kan ka. Kan ka dagiti daduma pa nakautanga. Ay not, pay suday ta. Mabibiit ka ang makabayad, no ijay abroad ti panggedam. Tano dito'y Pilipinas laeng. Ay, awan lat amukon. No kasta, agabrod ka. Uwan, Rafael, tapno darasak makabayad ka dagiti utang mi. Diyak ko makayat nga agin na dayo ta. Ngam no para iti pagsayaatam. Anya ngay nga rod, si papalubusak Agyaman ak, Rafael. Saan kanto kumamang liplipat? Agan-anad ka iti lugar a papanam. Wen, saan ka madanagan, taadamot ni Vince akadwak? Tandaanam ko mga dak akanayon nga agur-uray kan ka, ha? Kat orayam ko mati panagsublik, ha? Sapay ko ta iti panagsublik. Syaklat at ipit-pitik ti pusom. Ikarik day ta, Shirley. Si kalaang ti babae nga ayatag. Awanin sa bali. Damag ko nga abroad ka, Shirley. Wen, auntie? Sakbay nga abroad ka. Agpanunot ka pa'y iti maminribo. Apay mat, auntie? Nagguwapo ti kayan ayat mo. Sigurado nga agbirok to iti sabali no panawam.
Nagtulag kami mata na sayat, auntie. Kan adda pa nagtalag ko iti kaayan-ayat ko. Ay, sus. Saan ka basta agtalok iti lalaki? Oray agkarida. Saan mo nga ammo no agpaiso ti bagbagada? Saan mat nga tang agpapada amin a lalaki, auntie? Imalakan samot iti inam, anapig sa ti pakinakam na asaan da nga isukat. Anya ti ko naman, auntie? Ay, awan. Lipata mo ti na ibagak. Mala, adakan ka, no saan mo akayat ti mabagbagaan. Noan niya la ditang ti ibagbaga ni Antim kan ka. Wen nga rod, nanang. Dinak maupay nga agabron. Ituloy ko lang ti agabron. Ay katun, anak ko. Napintas nga oportunidad dayta. Iso apadasam. Bareng addagasat mo. No adagasat ko ija abroad, nanang. Bayadak amin nga utang tayo. Papintasek ti balay tayo. Kan mangibangon ak iti negosyo tayo. Ay nagsaya at kit kuman no po may suday tang arapaap mo, anak ko. Posible dayta, nanang. Basta agkararag tayo laeng abuyugan iti gaget. Agpaiso dayta, anak. Kat agad anat ka, no addakan to iti abroad. Anya, nakaimpaki kan? When Vince, ay na, excited ak launa yan. Sigurado kang awan nalipatam? Awanan, sigurado ak anay karga kun amin akasapulak. Nasaya at matngarod. Agrubwatan to iti alas 9 iti rabii. May mayatan ang masapa ta makadanon iti Manila. Ta mga no adda aberya iti dalan. When kumusta kayo, nanang? Ay na, anak ko. Nagdakulan to'y balay ngayong batakder mo. Wen, nanang. Inutak ngagpawit para iti materyales tapno malpasan. Iti kasta, sumarunumatan ti ibangon ko ang negosyo tayo. Anak ko. Nalakakalaang ang makarunong tabalhasag ka pa'y. Awan sa bali ang paggastusam. Wen, nanang. Kan para matlaang kada tayo kada tatang ti pagbanbanugak. Basta kanayon kang agan-an dita, anak ko. Wen, nanang. Kan uray da kayo agan-anad kayo kumamat dita. Hello, Rafael. Talagang asinsado ka na. Nagdakkel ti patpatakder mo abalay. Maragsakanak para kan ka, Shirley. Agyaman ak, Rafael. Numalpas amin na planok. Agawid akton katagkalay satan. Basta dak lang dito yung agur-uray kan ka. Uray ka sa nupay ti kabayag mo dita. Urayin ka latta. Agyaman ak iti panakaawat mo kanyak. Katmang namnama ka. Si kalaang tilinaon ti puso. Nagado ti tao, anak ko. Kasano kat nagpaparti kamat iti dua dadakkel ababoy. Wen atatang, tapno malpasan ti pa-blessings ti balay tayo kat mabalin tayo na pagnaadan. Saan mo ka di nga inimbitar ni Antim Irene, anak ko? Inchat ko mat, nanang. Sige laang, tabisi ak iti negosyo ko na namat. Nagalas at talaga ti ugali ti kabsat mo, bakit? Awan mat nga rod anak na. Asino nga iti mga sikasuken kwa na intun bumakait, no kasta ngayad adayo na mat ti bagbagi na kadatayaw. Kanayo naktupay nga upayan no makita nak. Imposible ka no adinak isukat ni Shirley di abroad. Kasta mat ti bagbaga na kanyak, idi naamuan na nga agabrudak. Upayan na, imposible ka no asanak nga isukat. Awatan nyo latan. Kasjay siguro at talaga ti ugali nan. Ngam addan to latamot nga tapagbaliwan na
Kahit kaanumit nga iti panagkalaysayaw anak ko. Anytime tatang. At damat tan ornong ko para iti panagkasarmi kini Shirley. O, di ibagam nga roden kadag iti dadakkel mo ta dumanon dan. Nanang, ada chat ni Auntie Irene. Ada ka no iji ospital. Kayat na mapanak ka no ijay tawan kadwana. Kat mapan ka, anak ko. Adamot lagayam kasapulan na kanyak. Idi siyak tiag kasapulan. Imbabaing nak ija pwesto na. Mala, ano sa mon di antim anak ko. Adda makagapo no apay anagbalin akas jay. Ngam no ipakitam ti panangasikasum kan kuana. Ang mga no day ti pagbaliwan na. Ala ananang, ipagpagapok kada kayo, takabsat yukot nga ron. Agyamanak, taimay kakaanakan. Ipagpagapok akabsat na kayo ni nanang auntie, iso nga mayak. Uray na sakit tinakam ko kada kayo. Taidiag kasapulan na kititulong yukot pulos adinak pinautangan. Pakawanan na kumakadagiti madingay nararamit ko kada kayo kaanakan. Nagdakkel ngamin ti apal ko iti inam. Iso ti inayat ti lalaki apagpatpatayak iti. Nakarkaron ti apal ko, idi makitak ti ragsakda, idi impas ngay nakatinam. Idin to ta siya kat sa anak ka makaanak. Saan mo't siguro abasol ti amak no ninanang ti inayat na? Amo, ngam na kulaapan ti panunot ko. Kayat ko makita nga agregat ni manang. Ngam saan mo't anapasamak. No di kat ad-adda arim agsak ti biyag na. Gaputawan madingar aramidan dagiti dadakkel ko, auntie. Nakaamiris akon kaanakan. Isong arod adumaw daw atak ita, iti pamakawan kan ka. Uray kadag iti dadakkel ko, nagkid daw iti pamakawan ni Antik, Mr. Lonely. Awan mat na aramidan dagiti dadakkel ko, no di tinang pakawan kini Auntie Irene. Ket ita, mayatan ti linnangan mi. Tuy pagayam mo, Shirley. Agyaman nakpagayam Shirley iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, ti Diyos tinangaramid iti pamuspusan. Tapno malawlawagan ti panunot ni Antim. Gaputa saan met abasol dagiti dadakkel mo, no isuda ti pudpudno nga agin innayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Shirley, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Adyamana unay ta pinanawam ajinga iti patingga daytoy a video. Laglagipem koma amang ibati iti komento ken pindutan ti buton ti panag-subscribe.